Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, inshuti bakunzi bakundwa muryango mugari Rwanda Media Group Plus, nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Abataramu muhere mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, abataramu muhere mu gihugu cy'u Burundi byimaze mu ntara ya Cibitoke, abataramu muhere mu Kirundo nongeye kubatera Yambo, abataramu muherereye Congo Brazzaville, RDC, Tanzania nongeye kubabwira ati habari za subabali za masiku ndugu zetu tuko pamoja. Abataramu muherereye ku mugabane w'Iburayi byimazeyo United Kingdom, abataramu muherereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nongeye kuba ikaze, nongeye kubaramutsa mbifuriza icyumweru cyiza, icyumweru cyumugisha kuri mwese mukomeje kubana natwe. Ni David ugarutse muri izi mikoro za Rwanda Media Group Plus muri iki gitondo nyamuna tugiye kurebera hamwe ati bikomeje kuba ibikomeye cyane mu mujyi wa Goma. Ku munsi w'ejo washize hari tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu mujyi wa Goma hakozwe umuganda. Ni umuganda wateguwe n'abarwanyi ba M23 bigaruriye uyu mujyi. Ni umuganda watangajwemo byinshi. Ijwi ry'umuturage mu mujyi wa Goma ryatangaje byinshi byakorewe muri uyu muganda, ngo ni mu gihe ngo uyu muganda utarugamije gukora amasuku ndetse na bimwe mu bikorwa nk'uko AFC M23 yari yabitangaje, ngo ahubwo uyu ari umuganda wakorewemo ibikorwa bihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Turagenda tubigarukaho gatanu kandi kabisa turimatura turebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa muri uyu muganda, aho bivugwa yuko urubyiruko rw'umujyi wa Goma ku munsi w'ejo ndetse n'abapapa muri uwo muganda bahuye n'akava n'uruva gusenya. Turagenda tubyinjiramo, turaza kunyarukira ku kibuga cy'imirwano muri Sud Kivu. Ubu tayari ibinyamakuru byandikira ku butaka bw'Uburasirazuba bwa RDC ndetse na Wazalendo VDP bamaje gukonfirma ko agace k'akabare abarwanyi ba AFC M23 bamaze kukirukanwamo mu buryo burambuye. Turaje tugende tubyinjiramo. Biravugwa yuko rero ubu Wazalendo VDP iyobowe n'uwitwa Foka Mike yamaze gutangaza ko yiteguye kubohora n'agace k'akarehe kari mu majyaruguru ya Kabare. Turagenda tubyinjiramo, turaza kunyarukira kuri diploma militaire ya AFC M23 yakozwe mu bice bya Mushinga. Rero nuko iyi diploma militaire y'amakamyo agera kuri 20 yinje muri aka gace ka Mushinga, ngo ibyayo byaje kuba byarangirira mu gace k'akabare ngaho bakorwagamo n'igisirikare cya Wazalendo VDP kiyobowe na Foka Mike. Turagenda tubyinjiramo gatanu kandi nicyo kinzanye muri iki gitondo nyamuna tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe, usharing, commenting, azige dukomeze kugenda twibanira mu nkuru n'ibiganiro bikomeza kugenda bitambukana kuri Rwanda Media Group Plus. Uraza kunyemera tunyarukire mu gace k'Akavumu nyamuna. Biravugwa yuko abarwanyi ba Wazalendo aka gace k'Akavumu kaba ariko gace bagiye gukurikizaho kwigarurira nyuma yuko bigarurira agace k'Akatana, agace ka Ihusi, agace k'Akabare, ndetse biri kuvugwa yuko n'ibindi bice bigiye bitandukanye abarwanyi ba Wazalendo bamaze kubyataka ndetse bamaze gukora icyo twakwita ngo ni counter attack mu buryo bukomeye cyane. Rero turaza kunyarukira muri aka gace k'Akavumu. Biri kuvugwa yuko Wazalendo yamaze kwinjiramo, ngo ko iri kurasa ibisasu bikagwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Turagenda tubyinjiramo gatanu kandi nyamuna, ariko mbere yuko ninjira mu buryo burambuye bw'aya makuru nyamuna yo muri iki gitondo cya tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025, ndagira ngo mbanze mbibutse ko twabashyiriyeho uburyo bwa group WhatsApp. Ni uburyo tubagezaho amwe mu mavideo, amafoto y'uwo byagiye bera ku rugamba. Nk'ubu hari amavideo yo mu gace k'Akabare uburyo byagenze tubigende tubagezaho muri iyo group. Nta kindi usabwa kugira ngo winjire muri iyo group, twandikire kuri 07 urabanza guteranya, reka tubanze guteranya 256 karindwi 486 ndayisubiramo kugira ngo twese twisange mu muryango mugari Rwanda Media Group Plus. Urabanza guteranya 256 ushyireho 72 ushyireho 48 ushyireho 6 ushyireho 22 ushyireho 89. Iyo niyo nomero watwandikiraho tukagushyira muri groupe ya WhatsApp kugira ngo urusheho kugenda usobanukirwa amakuru biba bikomeje kugenda bitangazwa. Sasa rero twihuse cyane dore ko iminota ari mike nyamuna muri iki gitondo. Ni David uba ugarutse muri izi mikoro za Rwanda Media Group Plus, ariko hagati aho reka mbanze mbasabe kuzamura subscribe zanyu, gusharinga, commentinga, kuko nyamuna iyo ukoze like ubufashije utarabona iki kiganiro kuza kukibona mu buryo bworoshye cyane. Rero niba ugize amahirwe yo kukibona
wibyiharira wenyine, ahubwo gerageza ukore kuri like ku gapfunsi kareba mu kirere kugira ngo n'abandi babashe kugenda babona kino kiganiro. Asase rero twihuse cyane kaduhere ku makuru akomeye cyane yaje kuba yatugeraho mu ijoro ryatambutse, tukavuga ati turabagezeho mu rukerera. Aha ku munsi w'ejo wa tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu mujyi wa Goma hakozwe ikintu cyitwa umuganda. Uyu muganda rero wateguwe n'abarwanyi ba M23 ngo kwa gatanu nibwo watangajwe mu mujyi wa Goma. Nyamara ngo uyu muganda nuko abarwanyi ba M23 bawutangaje kugira ngo bagire ibintu bikorera byo gupakira abasore ndetse n'abapapa bafite agatege mu mujyi wa Goma. Nkuko abaturage bakomeje kugenda babyitangariza, uyu ni umuganda ngo wakozwe ku giti gikomeye cyane, ngo aho ngo abatitabiriye uyu muganda basanzwe mu ngo zabo bakarambikwa hasi rwose ngo gacishwaho akanyafu n'ababarwanyi ba M23 bagakurikizwaho gupakirwa mu mamodoka bajyanwa muri stade de unité iherereye mu mujyi wa Goma. Namwe makuru akomeje kugenda atangazwa ngo rero nuko igihari ngo abitabiriye uyu muganda mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo ngo hafi ya bose batigeze bataha, ngo dore ko bamwe bahise batwarwa n'iki gisirikare cya M23 ngo abafite agatege ndetse n'urubyiruko n'abapapa bafite agatege nyamuna nuko batigeze bongera gusubira mu rugo nyuma y'uyu muganda wateguwe n'ababarwanyi ba M23. Ijwi ry'umuturage mu mujyi wa Goma rikomeje gutangaza ko ngo uyu muganda utari warateganijwe ndetse ko utari uriho yuko ngo uzaba kwa gatandatu, ngo ahubwo ari umuganda watunguranye M23 nyuma yuko imajije kuraswa mu buryo bukomeye cyane mu bice bya Rucuro ndetse n'ibice bya Masisi mu gace kakatoye. Rero biravugwa yuko bamwe mu baturage ndetse bamwe mu rubyiruko bitabiriye uyu muganda batabashije kuba basubira mu ngo zabo, ngo ahubwo baje gutwarwa muri stade de l'unité iherereye mu mujyi wa Goma. Rero bivugwa yuko ngo abangaba bagiye gutwarwa mu gisirikare ku ngufu nkuko abaturage bakomeje kugenda babyitangariza mu mujyi wa Goma. Reka tunyaruke cyane mu mujyi wa Bukavu ndetse tubyimaze yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ahazwi nko mu gace ka Kabare. Nyamara ariko ariho tubanziriza turebe ibikomeje kugenda bivugwayo. Hakomeje kugenda havugwa ibintu bikomeye cyane, aho ibinyamakuru byandikira ku butaka bwa RDC ndetse n'igisirikare cya Wazalendo VDP kiyowe na Foka Mike baje gutangaza ko agace ka Kabare magingwaya ubu nta munyeshyamba cyangwa nta nyeshyamba ya M23 iri kubarizwa muri aka gace, mu gihe bitangazwa ko aka gace Kabare kamaze kwigarurirwa n'ingabo za Wazalendo VDP. Wazalendo ikomeje gukaza ingamba ndetse ikomeje gukora icyitwa contre-attaque mu bice bigiye bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Aka gace ka Kabare Wazalendo ikigaruye nyuma yuko yigaruriye agace nka Katana, Ihusi ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Mu gihe ngo Wazalendo yakomeje kugenda yitangariza ko igiye gukurikizaho kwigarurira agace ka Karehe gaherereye mu majyaruguru ya Kabare. Ku munsi w'ejo wa tariki 7 nibwo twabatangarije ko M23 abarwanyi ba M23 bashinzwe ko bakorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudan ndetse n'ibindi bihugu bigera kuri 12 nibwo bakoze diploma militaire y'amakamyo agera kuri 20 mu gace ka Mushi. Nyamara aya makamyo nuko ngo bamwe mu basirikare bajyanwemo ibyabo byamaze kuba byarangira mu gace ka Kabare, ngo mu gihe rwose ngo aba basirikare baje muri aya makamyo ngo bamwe baje ngo gufasha bamwe mu basirikare ba M23 bari basigaye mu gace aka Kabare. Rero ngo baje kuraswa mu buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Wazalendo VDP, ngo bamwe bahasiga ubuzima. Ni mu gihe amakuru akomeje kugenda atangazwa avuga yuko abasirikare ba M23 baguye muri iki gice cya Kabare, ngo ubwo Wazalendo VDP yari kubirukanamo bari kubarirwa hejuru ya 81 ndetse hagati ya 81 na 95 nkuko amakuru akomeje kugenda aturuka. Ni mu gihe ngo imirwano yari hagati ya VDP Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'inyeshyamba za M23 yaguyemo umuturage umwe ndetse abandi babiri baza kuba bakomereka. Ngani namwe mu makuru akomeje kugenda atugeraho, namwe makuru dukomeje kugenda dutohoza tukavuga ati natwe turushe kugenda tuyabagezaho. Wazalendo VDP ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo yirukane abarwanyi ba M23 mu bice bya Sud Kivu. Ubu tuvugana nuko abarwanyi ba Wazalendo biri kuvugwa yuko agace ka Kavumu bamaze kukayogoza mu bice byose bigiye bitandukanye
byegereye aka gace ka Kavumu. Ubu tuvugana amakuru aturuka mu gace ka Kavumu biravugwa yuko abarwanyi ba Wazalendo VDP bari kurasa abarwanyi ba M23 baherereye muri aka gace ka Kavumu, ndetse ko amasasu y'aba barwanyi ba Wazalendo VDP biyemeje kubohora igihugu cya RDC bari kurasa akagwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ni mu gihe kandi ubona yuko M23 nyuma yuko ihuye n'igihombo gikomeye cyane, nyuma yuko igerageje kwinjira ibice nka Uvira bikagenda biyibera ingorabahizi, akuma diploma militaire menshi M23 yagiye ikora muri Sud Kivu, nyamara aya madiploma militaire nuko nta musirikare numwe wigize wivana muri iyi Sud Kivu ngo asubire iyo yavuye. Bose barashwe mu buryo bukomeye n'igisirikare cya Wazalendo VDP gifatanyije n'ingabo za guverinoma y'u Burundi biyemeje kurinda umutekano wa Sud Kivu. Biravugwa ko rero aka gace kakavumo nako vuba rwose ngo izi ngabo za Wazalendo VDP ziri buze kuba zamaze kugakuramo aba barwanyi ba M23. Ingufu nkeya ku gisirikare cya M23 muri Sud Kivu, aho bigaragara ko iki gisirikare cyamaze gucika intege bitewe n'akazi gakomeye igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyakoze, ndetse n'igisirikare cya Wazalendo VDP. Namwe makuru akomeza kugenda atugeraho, namwe makuru dukomeza kugenda dutohoza, namwe mu makuru tugomba kugenda tubasangiza. Ubu ngo rwose nuko igisirikare cya Wazalendo VDP strategy gifite gishaka gukoramo ibice nka Kavumu, Karehe ndetse n'ibindi bice nka Sake ndetse Minova n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Namwe makuru yagiye atugeraho, reka mbashimire, reka mbasabe kuzamura subscribe zanyu, mukomeze kugubwa neza, mukomeze muronke amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe.